waba uri umusinzi ukamenya amoko y'izi fanta zose bagupfutse mu maso. Iki rero ni ikigaragaza yuko ntari n'umusinzi. Nasi ibintu by'abarokore mbibwiwe n'iki. Kandi hari umuntu w'umurokore ushobora gupfuka mu maso ukamuhereza kuri izi soda gake gake ugasanga biramucana. Abanyita umusinzi rero 0 ku 10. Koka ngurana nasembuye burya ngo hari n'abantu burya bano barokore badanje bahezeyo. Hari abantu ngo basinda koka rwose. Hari abantu bamwe koka bagasinda rwose bura ngo koka iri muri fanta rwose zirimo akantu gasembuye. Uzarebe n'aba bakunda kuvanga inzoga. Iyo bashaka kugira ngo inzoga yoroye nk'izi za rikeri abenshi bakunda gukoresha koka. Ubura nubona umuntu ari kunywa ikirahure cya koka abenshi haba harimo agasembuye kuri kontwari. Barimo agasembuye kabisa. Ukabura bashinjije abantu banywa koka. Ndabashinjije. Yes, tubahaye ikaze kuri Legacy TV, Legacy on top nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero ndi kumwe n'umuntu bita Yakamwana. Ariko imbere yacu hari n'ibintu byinshi byo kunywa. Hari abaketse ibyo tugiye gukora, hari abashwenda tugiye mu marushanwa yo kunywa cyangwa iki. Mukanya muramenya ibigiye kuba. Hanyuma Yakana umuntu nkunze kubona muri showbiz. Imbere yuko dutangira babanza ukibwira abadukurikiye ukabiyibutsa. So ngewe nitwa Gasore Pacifique musanzwe munzi. Nta muntu icyo nzi cyo nta muntu ureba YouTube utanzi. Umuntu wese ujya kuri YouTube aranzi. Ndi umukinnyi wa filime nyarwanda, abankora n'ama interview yagiye atandukanye ku macana atandukanye. Yakamwana, hanyuma uratwika cyane muri iyi minsi. Hari impano ngo ufite idasanzwe ngo yo kumenya ibinyobwa byose. Ndagerageza kuko ngewe aka kanwa kanjye rwose ntagu nimwe itaragira mu kanwa kanjye. Nta kintu narakoza mu kanwa rwose. Aka kanwa kanjye rwose gashobora gutestinga gu iyo ari yo yose. Gu iyo ari yo yose. Tugiye guhera ku binyobwa bidasembuye. Hari abantu bazi ngo yinjye akanwa ntajya nywa fanta. Hari abantu bazi ko ndi umusinzi ahubwo nibaza kubona izi fanta imbere yanjye birabatungura barumva ari bitangaza. Hanyuma rero ko tugiye kubikora turabikora utareba kugira ngo ujye tubwira buri kinyobwa. Buri binyobwa hano uvuze ko yagisomyeho. Nta kinyobwa na kimwe narasomaho muri izi soda gufunga ku maso kugira ataza kubibona, ataza kumenya ibyo ari byo. nta kintu ndi kureba rwose ntacyo kabisa. Hanyuma agiye kugusukira ubwira ikintu nsose cyari hanyuma adafata akarahuri ugafata neza dore ntabwo uri kureba nujya guterekura akama nkagufasha ngo somaho mbwira ikintu usomye icyo ari cyo. aya ni amazi yo kuri robine nta nubwo narenze umuhogo akira. Aya ni amazi rwose yo kuri robine. Ntabwo ujya unywa ku mazi ko utanyweyeho. Abakunzi b'amazi bo bayanywa mu gitondo, njya mbona bayanywa mu gitondo.
amazi nanjye ndayanywa ariko nyanywa hari icyo nabuze ikindi kinyobwa. iyo wabuze ikinyobwa nibwo unywa amazi. nta mazi rwose. hanyuma se abavuga ko amazi ari ikinyobwa cyiza gifite intungamubiri? Oya, amazi ni meza kabisa ku bayashoboye. aho ngewe nyanywa mu gitondo nabwo ari uko naraye hanguva naraye nakakaye, nibwo nyanywa. naho ubundi kuvuga ngo ngewe nywa amazi buri kanya keretse nabuze ikindi kinyobwa. hanyuma tugiye gupima n'ikindi kinyobwa. dupima iki ngiki. waburetse ntabwo ndasoma hano. Ibisuka byinshi hano nsuke. zana intoki go testinga natwe. ikwihumira. iyi ni fanta oranje. oranje bisa gute? oranje aba ari umutuku. rifite ibara ry'umutuku n'ubundi ibara ryabwo ni oranje. niko rigira ni oranje. neza uri kumva ari oranje? ndi kumva ari oranje kabisa. ese buri utekereza ko nka fanta oranje bikoze mu ki? nze ndebe hano ko hariho ingredient. oranje ndakeka ibikoze mu maronji nyine. mu maronji. n'iki kindi? mu maronji n'amazi, wenda n'isukari, nibyo ndi gukeka. wabikoze kabisa. ikintu wenda cyaburagamo ni ibintu bongeramo by'amakara kugira ngo ibe umutuku, n'utundi tuvitamine n'ibintu bituma imara igihe mu icupa. ka oranje ariko bumva kataryoshye. oya, n'ubundi ngewe nkiri umwana twabaga twagiye nko mu birori runaka nafataga oranje rwose, niyo fanta nanywaga. ariko ubu iyo ndi kunywa fanta ni sitoro. ubu ni sitoro niyo wimukiyeho. hanyuma kuriya kuki abana benshi bakunda oranje? abantu bakunda oranje ni abantu b'abarokore, cyane cyane abana bato. abana bato abenshi bakunda oranje, kuko nanjye nyiri umwana niyo nakundaga. n'abakobwa ngo bakiri virije banywa oranje. bakiri vierge? bashuti bandimbati nabo binywera oranje. bashuti bandimbati ubwo bivuze iki? babandi bari under 18. bari under 18. se nta nshuti ugira ziri under 18? ndakareka, ntabwo nakora iryo kosa. ngenda ashaje ngiye gukundana n'umwana uri under 18. uraba ndi ku muryango wa gereza. ndi mageragere kabisa. hakigira umusheri? nawe wawe wundi si mwaratandukanye? wa wundi yari showbiz. yari showbiz ubu ngubu, ariko ni umuvandimwe bisanzwe, mufite nka mushiki wanjye. birya mwakoraga mwabaga ari agatwiko? yari showbiz rwose. yari showbiz wana ari ugucuruza gusa. Keza Wayaka. Keza Wayaka. niba yitwa Keza wanamuteye inda sinajya numva ngo aratwite. yari showbiz nanda yari afite rwose, kari agatwiko kari aho ngaho. hanyuma tugiye kugera ku yindi fanta ya gatatu. akayaka ntabwo uri kurebara? oya, ni ukuri kw'Imana nta kintu uri kureba. wallahi zari agapfukamunwa, hari bandana ngo koko amaso yabatobora nijoro ahari. reka tugere ku kindi kinyobwa hano. iki kinyobwa cyo banza unyweho wumve. zana intoki. wasoma wumva umbwire. kiragucanze. iyi ni Sprite. Sprite bisa gute? Sprite igiye gusa n'amazi asanzwe.
uretse ko biri mu gacupa nyine k'icyatsi biri mu gacupa kajya kuba n'icyatsi niba atari ubururu aya ni icyatsi wabikoze iyi nayo ni Sprite wabikoze nase Sprite urumva itandukaniye he na oranje? Sprite itandukaniye na oranje harimo akantu kameze gute, harimo akantu kameze nk'akagiye gushariraho gake muri Sprite ariko oranje yo ibiryohereye cyane. Sprite se wumva ikoze nko mu ki? Sprite ubwo ndakeka ishobora kuba ikozwe nko mu ndimu, ishobora kuba harimo indimu n'amazi n'isukari. Amazi n'isukari byo birimo ariko ndimu nayo mbonaho, ibintu byanditse biyikoze nta ndimu mbonaho kabisa. Sinzi akandi kantu karimo kajya kumera ukuntu tu nka bombo y'inkorora ukuntu bomboye. Hanyuma si ubwo kujya wese ubyumva oranje wahise uyumva umwe na Sprite uhita uyumva biba bigenze gute ngo bitandukanyije ute? Nuko barigeze kubinywaho ubwonko babugaruyeho biba bigenze gute? Oya nuko mba narigeze kubinywaho, kurabona inshuro nyinshi hari igihe nywa agafanta, nuko abantu benshi banzi nk'umusinzi nk'umuntu wikundira agacupa, ariko rimwe na rimwe nanjye mfata agafanta cyane cyane iyo narayanguva ndi kumva mfite nk'icyaka n'umunaniro n'icyari igihe mfite agafanta ku manywa. Ukicara mu kabari ukigurira agafanta kabisa, ntabwo ari cyane ariko kurabona abantu b'iki gihe hari n'umuntu rwose uba ushaka kukugurira wambwira ati ndanywa fanta atuyishyurire ngo uyigurire, cyangwa se niba ushaka kunywa fanta ati comokere rwose sinagurira fanta. Ariko izo ni confidence z'abantu nyine bikundira icupa, akumva atagurira fanta kubera ko yikundira icupa, ari ibintu nyine bimuri muto. Ubundi yakabaye watangiye kunywa icupa ifite imyaka ingahe? Natangiye kunywa icupa mfite imyaka 15. 15? Ubusa nk'amacupa menshi wanyweye ku munsi nangahe? Oya ariko ubwo umubwiye 15 nibwo natangiye kwinjira mu kabari, ariko n'ubundi naranywaga ko nageraga ahantu ngewe mama yacuruzaga urwagwa rwose, n'igihe yabaga ametse akansomya ku rwagwa, ariko kuva aho natangiye kwinjira mu kabari mfite kenza. Ubwo natangiye kwinjira mu kabari nkajyana n'abantu bakangurira icupa. Ntacyo umunsi twakoze show yo kunywa inzoga uzambwira uko byari bimeze, hanyuma reka nzamuje n'indi fanta wumve nayo. Wumve nayo uko imeze. Iyi nshyizemo nyinshi kuko iraryoshye. Ni iyihe noneho ra cyane uko wazi gushyira gu nyinshi mu kanwa? Umaze kunywa nyinshi none iragucanze. Iyi ni citro. Citro ibisa gute mu icupa? Citro ibigiye gusa gutera ntabwo ndibaza. Igiye kuba unavuga umweru se? Ni nk'umweru cyangwa se shokora. Ni umweru uvanze na shokora. Shokora? Iriya bara rya citro koko. Muri citro mu ibara rya citro nta shokora irimo yaka. Ariko umweru urimo. Umweru wenda wanduye. Umweru wanduye. Mbese uri kumva nka citro ikoze mu ki? Citro harimo indimu, hakabamo amazi, isukari, nta kindi. Ibindi birimo nyine ni bya bindi byo mu nganda kabisa. Nayo yise uyimenya. Ubwo hasigaye iyi nayo fanta nkunda kunywa cyane. Citro ubundi usigaye unywa?
niyo nywa kabisa, niyo nshaka agafanta inshuro nyinshi ninywera sitoro rwose. winywera sitoro. Nese nka sitoro kino kinini kigura amafaranga angahe nimba ujya unywa fanta? Cyatanu 1500, ibyo bifanta binini byose biguriye 1500. Agato se? Agatoya Nimba ujya unywa fanta? agatoya ni 700. Okay. Aha ndumva wabishoboye. Arambwira ngo sitoro niyo usigaye ukunda kwinywera muri iyi minsi. Buriya nk'iyo ugiye mu kabari ukaka sitoro mwayaka n'ukuntu bakuzi ntibibatangaza. Abantu benshi birabatangaza niyo bambonye kuri kamera ndi kunywa fanta, ntabwo babyemera. Baravuga ati ibyo ari byo byose yavanzemo agasembuye tu, ntabwo ari fanta ari kunywa yonyine. Ntabwo abantu bakwizera kunywa fanta kabisa. hanyuma bagiye kugushyiriramo indi, ariko ushyiremo gakeya ndi kumva nditangiye kubyiga. Urabona nkatwe tutamenyereye kunywa amafanta, na fanta imwe rwose iyo nariye ntabwo njya nyima. reka genda Kuri kwimana kino cyose ntabwo wakimara. niyo ntoya fanta ya 600 nariye nahaze ntabwo fanta nayimara, agiye kugushyiriramo kuko ibyimbye indi ndayita ibyimba. ibara ryako reka mushyiremo gake. Nshyiremo gake intoki ako noneho ibara gafite nuza kurimbwira ndakwemera. ibi ntabwo ari fanta, iyi ni inagi. ongera usomeho. iyi ni inagi rwose. hasi akabimenya ngo turihumuriza. inagi ku rurimi. inagi yo ntiwayoberwa rwose keretse utarayisomyeho. n'impumuro yayo yonyine bihita uyumva. uhita uyumva kabisa. ni ukuvuga ngo inaji itandukanye na fanta. inagi itandukanye na fanta kuko njya numva abantu bavuga ngo ivura hangover, kwa kundi inzoga nyine ziba zakwishe ukanywa kayinagi uhita ugarura ubuyanja ugatangira bundi bushyashya. kayinagi ujya ukanywa? Ngo inagi ndayinywa ariko ntabwo nyikunda kubera impumuro yayo. wumva igumurira nabi. buriya n'inzoga zihumura zigira impumuro ntabwo nzikunda, nk'izi bita ngo niba ari za bazoka. buriya bazoka ntabwo nshobora kuyinywa rwose. kubera icyo ujya urwara amibe kugira ngo itahite ihaguruka? kubera impumuro yayo. bazoka nyine ni inzoga nziza ariko kubera impumuro yayo ntabwo nshobora kuyinywa, ahubwo nakwinywera konyagi. Uri gushaka kunjyana mu nzoga kandi tukiri muri za fanta. hanyuma energy uyifumbura. kayinagi nako bari sawa. noneho ngiye kuguha fanta nuyimenya yaka. arega nta muntu wananirwa fanta. ntategereze ubusende utaranyweye kuri fanta. hanze noneho ngiye nkemeze. twaba waranyweye pirimusi ukabona mitsingi. ese ujya utaha ubukwe yaka? rimwe na rimwe ndanavumba ahubwo. iyo batashye mu bukwe se bakaza babandi babaza turanywa iyihe fanta, harya bavuga sitoro? ngewe ni sitoro rwose. sitoro yaka noneho fanta ngiye kuguha. iyo nahise nyumva impumuro yayo. wahise yumva impumuro yayo? ngiye kuguha ni orojinari. iyo fanta nayo igira impumuro ariko fanta ari fanta zihumura ukuntu. ngo nushobora abanza wumva impumuro yayo. iyi ni iyera, iyo nari ndi gukeka ko numva atari, kubera ko zimaze kuba nyinshi mu kanwa ntangiye kumva zose ari kimwe. cyatangiye kumva iyo ngiyo irimo zose. iyi menya ari payinapo. hariyo ntarafungura hano yitwa payinapo, dore ngiyi isi ndanayifungura payinapo. kuva watangira nibwo ugitsindwa, baguha andi mahirwe ya kabiri, second chance.
ko ntayizi ni Sprite se. Sprite nayo wayinyweyeho ariko siyo. Sprite ngiyo aho wayigejeje wayinyweyeho. Iyi ni numvasha ni Coca. Coca ntabwo urayinywaho. Coca iracyuzuye. Cyo kiransinze. Nisubirane se uratsinzwe. Yakayi Fanta rero mwe wumvaga imeze ite? Mbere yo kugusobanurira yari wumvaga imeze. Numvaga ari nka citron. Ngera nkumva igiye kumera nanone nka Sprite. Kandi citron nayinyweyeho. Cyo kiranshanze kabisa yaranyobeye. Amanota ndayaguhaye 10/10 kuko ni Fanta zivanze. Navanze Sprite na Coca na citron na orange. Niyo mpamvu wumvaga zose zabaye kimwe. Nari hamwe nabanje kugira biri gucanza. Noneho nagiye kugushyiramo indi Fanta. Ushobora kuba yinyweho cyangwa utarayinywa. Hanyuma Fanta uraza kumbwira ibyayo. iyi ni Coca nyumva. Iyi ni Coca. Umumaro kwayo nayo ifite umumaro. Hanyuma Coca se ukeka ko ifite ubundi Coca mu icupa? Coca aba ari umukara. Aba ari umukara ni urukara. Hanyuma ukeka ko Coca ikozwe mu ki? Coca? Coca ngo abantu bajya numva Coca sishaka. Coca ngo iranasembuye burya ngo hari n'abantu burya bano barokore badanje bahezeyo. Hari abantu ngo basinda Coca rwose. Hari abantu banywa Coca bagasinda rwose bura ngo Coca iri muri Fanta rwose zirimo akantu gasembuye. Uzarebe n'aba bakunda kuvanga inzoga. Iyo bashaka kugira ngo inzoga yoroye nk'izi za rikeri abenshi bakunda gukoresha Coca. Ubona nubona umuntu ari kunywa ikirahure cya Coca abenshi haba harimo agasembuye kuri kontwari. Barimo agasembuye kabisa. Ukabura bashinjije abantu banywa Coca. Ndabashinjije. Hanyuma se hano mu bintu bikoze Coca hari ikintu cyitwa ngo kafeyine cyanditseho. Kafeyine ni iki yaka? Kafe sibiriya banywa mu cyayi isahari. Banywa mu cyayi? Nta majyana ahari. Nta majyana? Amajyana icyayi. Hari kafe nyine y'ikawa. Y'ikawa. Noneho hari na kafeyine. Kafeyine yo ntabwo namenye iyo ariyo. Nanjye ntabwo mbizi. Cyakora muri Fanta rwose bakunda gukoresha rwose Fanta. Muri Fanta mbese zifite ingufu. Coca ngo niyo ya mbere. Niyo ya mbere ifite ingufu mu mafanta rwose. Ko hari n'abarokore ngo basinda Fanta rwose bagataha bari kuvuga ubugambo bwinshi. Ariko Fanta banyweye. Ari Fanta ariko baba bashyizemo n'akandi kantu. Mbese yakabundi nk'ubuzima bwa yaka abantu benshi bakunda kumubona kuri kamera. Ubundi hanze ya kamera yaka ni muntu cyabayeho ate? Mbongeye ni ukuvuga ntunzwe na YouTube. YouTube ni intunze mu mujyi wa Kigali. Ko nyina sinema nyarwanda, nyina filime zitandukanye, waba ufite kiraka cya komedi ukamamagara. Abangaba urabona YouTube abantu benshi bahigira kuri YouTube. Abakeneye ama interview ku macano yabo bakanumira. No kuvuga ngiye ntunzwe na YouTube rwose nta kandi kazingira. Akandi kazugira. Nta nakandi se wakoraga mbere yo kujya kuri YouTube se mbere ko zizakoraga? Mbere yo kujya kuri YouTube ngewe nari umuhwituzi. Umuhwituzi ukana umuntu akora iki yaka? Umuhwituzi akora iki? Umuhwituzi urabona ni bano bagendana mikrofone mu muhanda bari kuvuga ni umuganda, ni inama abantu bakinge bitabira inama, abantu bajye mu nama ni abahwituzi. Babita ngo ni abamotsi. None ubu bahinduye izina basigaye ni abahwituzi. Urugero nk'iyo wabaga uri guhwitura se ikizamini wagitsinze arya Fanta zagutsinze n'izingahe? Ni ya yindi wavanze. Ngiye kuguha iya nyuma
iyo ntuyishobora hano ntabwo wari utarayinywaho yari utaye. Iyi ko iturika, iyi ko iturika yaka. iyo ntanayumvise rwose, urayifunduye ihita inkubita umwuka mpita Mwumvise wumva? iyi ntaranayisoma ni iyihera payinapu, ifite impumuro yayo rwose, umuntu wayinyweyeho rwose uhita uyumva. Ihumura nk'icyo ubwo? Ihumura neza cyane. Buriya iyo nabonye ntuza sitiro inywera payinapu. Payinapu iranakunzwe cyane muri fanta, abantu basigaye bakunda. Ese nka payinapu ubona ikoze mu kiyaka iri kuyinywa wumvamo iki? Ariko ubundi payinapu, ubundi pinepo ni ikira. Kubera ko nibagiwe igifaransa, pinepo niba ari pinepo ni mu cyongereza. Noneho nanagufungura ukareba. Narindi muhindi se ni ukubapfa se. Wari wapfuye neza neza ntiwaribaga? Narebaga kabisa. Wari uri kumbwira ngo pineapple ngo mu cyongereza ngo mu kinyarwanda bivuze iki? Pineapple nyine sinzi pineapple ntabwo ishobora, sinzi imbuto, izo mbuto zarimo kuko ziba zinariho ku icupa. Bisa ni nka avoka. Avoka? Oya, avoka ntayirimo. Ni nk'umwembe se? Umwembe ushobora kuba urimo ahari, sinzi, ni ugukeka ariko. Cyangwa ni nk'imineke? Fanta nyine kubera ko biryohereje nyine, fanta zishobora kuba zari zose ziryamo ibintu biryoherera, ibintu byose biryoherera, urumva nta fanta n'imwe itaryohera. Cyangwa inanasi? Inanasi ishobora kuba irimo. Pineapple ahubwo ni inanasi, nanabyibagiwe. Simbyibuka. Ubwo inanasi ni mu cyongereza ni mu gifaransa? Pineapple ni inanasi. Mu kihe kirimo? Mu cyongereza. Hanyuma mu gifaransa? Mu gifaransa anana. Anana. Ariko waranize rero? Ntabwo nize. Hanyuma se oranje mu cyongereza ni nguki? Orange. Hanyuma citro? Citro umenya ari indimu ahari. Mu cyongereza ubwo indimu yitwa ngo iki se? Ntabwo mbizi. Indimu mu cyongereza ntabyo nzi. Cyane citron n'ubundi? Ni citro. Hanyuma ubwo ntakisigaye se ubwo ntakubajije mu cyongereza? Cyongereza mu bintu bikora amafanta biriya biryohera, inanasi wayimbwiye ko ari anana. Ahubwo fanta na soda bitandukaniye. Fanta ni igifaransa, ni icyongereza. Soda nari nzi ko ari cyo cyongereza. Fanta dore hano nibyo byanditseho ko aya macupa yose. Kandi aya macupa yanditse mu cyongereza? Yanditse mu cyongereza. Noneho ubwo soda ni ikihe kirimo ko nanjye? Soda njya numva ngo soda niyo fanta. None urabona kuri aya macupa yose handitseho fanta, kandi aya macupa ni icyongereza, nta soda yanditseho. Cya soda ni mu giswahili? Soda ese fanta mu kinyarwanda ni ngo cyubwo yaka? Hari abayita fanta, abandi bakayita fata. Fanta ariko byo byashoboka? Fanta abone ukayita ngo ni fata. Ngo ni fanta? Fata ku mavuta. Wagarukiye mu wa kangahe? Nagarukiye 6e primaire. 6e primaire. Kuki se utagiye no muri segonderi? Muri segonderi ntabwo nagezemo, ntabwo nagize amahirwe kubera ubuzima, nahise njya gushakisha. Ubundi ariko kavukire ni mu mujyi? Oya, njye mvuka muri Kongo. Kongo? Muri Kongo kabisa, aho bita zone Masisi. Zone Masisi? Njye ndi umukongomani na n'ubu mbarizwa mu nkambi ya Mahama. Mu nkambi ya Mahama? Kirehe. Hariya niho mbarirwa kabisa. Harya umuntu ubarizwa mu nkambi yemerewe kuvamo akayisira hano mu mujyi? Iyo ufite nk'akazi hano mu mujyi, hari igipapuro baguha uri impunzi kikwemerera kuba hanze y'inkambi. Hanyuma se kuki wahunze? Nahunze intambara nk'uko n'abandi bose bahunga, no muri Kirene bari guhunga isa n'intambara.
abantu bari muri Ukraine ibintu biri kubabaho byakubayeho kera. Byambayeho kera rwose. Wageze inama mu Rwanda ryari? Mbona ageze inama mu Rwanda 9/6. 9/6. Oya aba mbere twari turi kumwe bageze 9/6 uretse ko njye nahageze 9/8. 9/8. Urumva rukiri n'umwana. Numva ubuzima bwe bunini buba bubaye hano. Navuye muri Congo ngeze mu wa 4 primaire. Ndaza niga mu wa 5 no mu wa 6. Tanjya gushaka ubuzima, njya gushakisha ubuzima. Ya busa umunsi umutekano nturagaruka muri ibyo bice bya Masisi wakuyemo. Ntabwo uragaruka neza. Ntabwo uragaruka neza n'ejo bundi babita za Ituri. Intambara yari imeze nabi muri Congo umutekano waho. Niyo waza ni iminsi 2 ejo kumva byasubiwemo. Ntabwo wawizera neza umutekano wawe. Muri Congo icyo gihe? Meruka icyo gihe nasubiye ariko kuragira inka da. Nasubiye njya kubayo umushumba. Bigeze aho bicanze ndongera ndagaruka. Bwari mu gihe kingana iki? Hari mu buhe mwaka? 2006, 2007 gutyo. Uragira inka? Waragiraga nk'inka zingahe? Nyinshi cyane kuko n'abantu b'iwacu bari za Masisi abenshi baracyafite y'amatungo. Yaragiraga nk'inka 500. Nyinshi kabisa. Birangira wigarukiye guhigira i Kigali? Birangira nigarukiye guhigira i Kigali. Bigeze aho ntabwo nagarutse nahise ngaruka i Kigali. Nahise njya mu nkambi. Ngeze mu nkambi mbamo n'abari n'umuhituzi. Ntanga amatangazo mu nkambi. Ubwo ngubwo sinzi ukuntu nagiye nk'utuntu tw'utu interview nyine. Hari ukuntu nasindaga ukamfata nk'akantu kuri telefone ukagapositinga. Dekate nawe akaba aragapositinze. Menyekana gutyo Maniba ahita aza kundeba mu nkambi abancomesa Asiya ahita nzana i Kigali muri filime ye Gatarina bitamenyekana gutyo kuri social media. Umuntu wa mbere wakubonye ni Dekate. Dekate niwe wambonaga agapositinga. Manibu Dekate ntabwo muzi nta n'icupa ryenze. None yajya postinga gutyo Manibu nawe arambona Manibu aramuzi wo kuri Excelage. Ahita aza ageza kunshaka igicumbi mu nkambi ankoresha interview ya mbere ibyumba. Aragaruka ankoresha indi interview ari kumwe na Asiya. Asiya rero ahita nzana i Kigali gutyo anzana muri filime ye Gatarina. Asiya niwe wakugejeje i Kigali? Ubyo ntabwo Asiya ariwe wangejeje i Kigali. Cyangwa kuko mutagikora? Niwe cyakora ni nkawe kuko niwe wanyujije muri sinema nyarwanda nturutse mu ntara. Niwe wankwimba isi mu ntara ariko wa mugani ni nawe. Kuri filime ye niyo nanatangiriyemo nkiva mu ntara. Hanyuma mu gusoza rero abantu bavuga ko yakari umusinzi. Ubuse ntako bakunze mu nkongereremo? Oya abantu bavuga ngo ndi umusinzi. Waba uri umusinzi ukamenya amoko y'izi fanta zose bagupfutse mu maso. Iki rero ni ikigaragaza yuko ntari n'umusinzi. Nasi ibintu by'abarokore mbibwiwe n'iki. Kandi hari umuntu w'umurokore ushobora gupfuka mu maso ukamuhereza kuri izi soda gake gake ugasanga biramucanze. Kandi njye nawushijwe hari n'imyananira. Keretse zanavanze nizo zavanze. Ese ubwo ndi umusinzi he? Abanyita umusinzi rero 0 ku 10. Turasoje nta kandi ushatse ngo nkusukiremo? Ntako bakunze ngo nkusukiremo? Uramukundi butware ndagenda ndi kunywa mu nzira. Ndaguha kuri bugenda unywa mu nzira nta kibazo kabisa. Thank you very much brother.